Andika Bayangkari. Gue nggak pernah masuk ke sini, man. Sama, gue tadi sambil motor lo. Nah, terus so masuk. Masih di depan warung itu kan motor gua? Iya, gue Pernah nanya gua. Liputan di mana ya? Oh, wartawan ya? Masuk. Bener kayak profesional. Sana lo. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan.